Ndabahaye ikaze mu makuru yaranze umunsi. Tukugezaho amakuru yaranze umunsi mu buryo bunoze kandi bukunogeye. Uri kumwe na Marie Clemence Kiza Uwimana Impaye. Imirambo y'abantu batatu bataramenyekana yasanzwe ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Imirambo y'abantu batatu bataramenyekana yabonywe ku butaka bw'u Rwanda muri metero nkeya uvuye ku mupaka warwo n'u Burundi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu. Inkuru dukesha Igihe ivuga ko ubuyobozi buvuga ko iyi mirambo y'abasore bari hagati y'imyaka 25 na 30 imeze nk'iy'abantu bakomerekejwe bakava amaraso yabonywe mu kagari ka Nemba, umurenge wa Rweru, mu karere ka Bugesera. Babonywe n'inkeragutabara zatemaga ibihuru hafi y'imbibi z'u Rwanda n'u Burundi. Iyi mirambo yajugunywe nibura muri metero 5 uvuye ku ruhande rw'u Burundi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rweru, Oscar Murwanashyaka, yabwiye itangazamakuru ko ibimenyetso byose byerekana ko iyi mirambo yavuye mu Burundi. Ati hari ibimenyetso bifatika by'aho imibiri yakuruwe ivanwa ku ruhande rw'u Burundi mbere y'uko ijugunywa muri metero nkeya ku butaka bw'u Rwanda. Yavuze ko iyi mirambo bayibonye ahagana saa 2 z'igitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki 10 Nyakanga 2020, yongeraho ko iyo mibiri yari yambaye ubusa buri kikaba ari ikimenyetso gifatika cy'uko hari uwageragezaga guhisha ko hagira ubamenya. Ati nta kintu na kimwe kibaranga bafite. Ababashije kubona iyi mirambo bavuga ko yari itarangirika ndetse bishoboka ko aba bantu bishwe mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu hanyuma ikajugunywa hariya mbere y'uko bucya. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera yemeje aya makuru, avuga ko amatsinda y'iperereza yahageze ngo basuzume inzira banyuzemo ngo iyi mibiri ibe iri mu Rwanda. Nyuma yo kurangiza gusesengura ibyabaye, imibiri yajyanywe mu bitaro bya Nyamata ngo ikorerwe isuzuma. Ntabwo ari ubwa mbere habonetse imibiri mu buryo bw'amayobera ifite inkomoko mu Burundi ikajugunywa mu gace ko ku mupaka buhuriyeho n'u Rwanda. Murwanashyaka avuga ko hari ibikorwa nk'ibi byagiye biba aho abantu bishwe mu Burundi hanyuma imibiri yabo ikajugunywa mu Rwanda cyangwa igashyirwa hafi y'umupaka warwo. Muri 2014 imirambo ibarirwa muri 40 yabonywe ireremba mu kiyaga cya Rweru, nyuma biza kuboneka ko ari abarundi biciwe mu Burundi, nubwo nyuma umushinjacyaha mukuru w'u Burundi yabwiraga itangazamakuru ko ari y'Abanyarwanda. Murwanashyaka yavuze ko abaturage baturiye umupaka bakangurirwa gutanga amakuru ku kintu kidasanzwe kibaye aho batuye kugira ngo ubuyobozi bukorane nabo gikemuke. Kumwe na Marie Clemence Kiza Uwimana Impaye, naho butaha. Tubibutse ko aya makuru tuba twayakusanyije twifashishije imbuga zitandukanye harimo Kigali Today, Igihe, Umuseke, Inyarwanda ndetse n'izindi. Nongere mbashishikarize gukora subscribe, like, comment ndetse n'ibindi bitandukanye kuko ibyo byose nibyo bituma tubasha kubagezaho ibyo mwifuza. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza. Amakuru yaranze umunsi. Tukugezaho amakuru yaranze umunsi mu buryo bunoze kandi bukunogeye. Uri kumwe na Marie Clemence Kiza Uwimana Impaye.